Njengoba ngangibalile nje izinyanga ezamasimba ezimkhufefe ezimsangano odoti nje la nganibalela kona ukuthi nayi lemsunu yenyanga ephila ngokukhohlisa abantu njengamanje iphuphe zonke lozo nyanga lezo zamasimba ziphuphile ziphumile egemini zakhishwa yimi mina ngishaya kunyiwe mina ngishaya kubole mina ngaba linyanga la ngamagama ngayitshela ngathi zoothuvi nangempela zavele zawothuvi ngempela kumanje zoothuvi nje ayikho nje into evelayo ngazo zimsangano nje iphuphile la zikhona sengishokela amasimbi ezinyanga ezayithanda ukuhlolela abantu la ko TikTok zithi zona zihlola imnqundu ngayiphuphisa nje amasimbi enyanga yonke lento ezaziyenza zithi zona ihambe idlala ikeshi ziyashuthana laphana zithi ziboshiwe ezinye zithi ezinye wara khona enye eskemayo abantu zenza ikeshi idlala ikeshi yonke lo msunu leyo ngayihliphiza yonke ngayishaya ngayihlikiza zaphupha zaphela zaphuma kade egemini. Uyabona bafana ngizolo nginitshelile uBhaka uyabona uBhaka umfokanzama uKing Bhaka inkosi yenyanga leya tshelwa yimina inkosi yenyanga ngikusho lokhu from the deepest part of my heart ngikusho lokhu from the experience. Uyabona ke le video le especial le uyabona zihlungeke zonke lemikhufefe lemikhufekhufe lezi labo dom beyinyanga zihlungeke zonke njengamanje ziphuphe iphelile. uBhaka usele yedwa egemini uBhaka usele yedwa egemini uyanyisa abafana uyanyisa njena nanithi nenzani mthethweni nanithi nizinyanga nani njoba ningawazi ngisho umuntu okukhwehlela nje ukuthi ukhiwaphi umuntu okukhwehlela ubizwa ngani nanizinyanga nani nisangana la uyabona uKing Bhaka ungenhla usentabeni uKing Bhaka uyabona uBhaka when it comes to ukulwa izimpi zikamoya abafana uKing Bhaka kuyomela nimvume ngelinye ilanga uKing Bhaka usentabeni ungenhla makuthiwa nje kubhekene nempi kamoya uKing Bhaka ungenhla abafana hayi khohlwana uyabona uyazi uKing Bhaka ngisho ungeza physical uvele akuparalyze spiritual uBhaka ngisho ungeza ake ngiphinde lento ngithi mina uBhaka ngisho ungeza kuye physical mawuza ngempi ukuparalyze akudefeat spiritual. Kunenyoni lana ezizinkabi ezayithunyelwe kuKing Bhaka ukuthi aziyomsoconga ngomunye unyaka uBhaka wayishaya spiritually zanyanyi zaqede za confessa. Yabona mina ngiyolonga ngitshele njalo bafana hayi khohlwane khohlwane kwayimina ngeke ningenze lutho khohlwane ngeke ningithinte ngeke ningilokothe niyonyanyi meke nangizama niyonya uKing Bhaka makuthiwa kuliwa izimpi zikamoya yabona makuthiwa kuliwa izimpi zemimoya uhlaselwa imimoya yenza ukuthi ungayiboni imali oyisebenzayo ukuthi uyenzeni imimoya yenza ukuthi ungaphumelele empilweni imimoya yokuthakathwa ushawe ngelumbo ushawe noma ingani othakathwe ngayo imimoya yezichitho oshawe ngayo imimoya yokublockwa yokuvalwa uvaliwe wena uvaliwe impilo yakho ayinyakaza uphumelela uyindawo impilo yakho ungathi semgodini omnyama oneyinaliti hayi mfana mkhohlwa hayi khohlwa mina ngigabe ngoKing Bhaka
mina ngikhuluma ngokuthi abantu bathatha bathatha into yakho, bathatha izinsila zakho, bathatha izinsila zakho bazenza noma yini maqede empilweni yakho wena kwenze kulutho. Hayi mfana khohlwa, mina ngigabe ngoKing Bhaka, ngigabe ngenkuzimalanga. Uyabona uKing Bhaka akamdala kakhulu ngeminyaka, hayi ukuthi mdala la kwezikamoya bafana, hayi phela lalela, lento ayinge age, lento iya ngezinga, lento ayinge iminyaka, lento iya ngezinga, lento iya ngama levels bafana. Obuka i-professionalism kaBhaka makuthiwa nje uaddress abantu, okungene ku live kaBhaka ubuke ubuprofessional. Makuthiwa uBhaka uaddress abantu uno live la ku TikTok, angisho ukuthi mhlawumbe uboye esigodle, ngithi mina okungene epagini likaBhaka ngamsukane live, ubuka iprofessionalism, ubuke ukuthi imibuzo yabantu ithathwa kanjani, irespondwa kanjani, inkinga zabantu zithathwa kanjani, zirespondwa kanjani, ubuke ukuhandlishwa kwezimo zabantu ngokuhlukahlukana, iprofessionalism nobunono obusukela emzimbeni buya olimini. Ayikhohlwani bafana, hayi uBhaka uyinono. Uyabona ayikho into emnandi njengokusizwa inyanga eyinono. Inyanga ozothi mawufika kuyo ingakuthembisa izulu nomhlaba, ikutshela ukuthi kulolu hambo lwakho njoba sewufike kimi sizolihamba nawe size silinqobe. Hayi bafana khohlwana, hayi Bhaka uyinkunzi mfowethu, hayi Bhaka uyinkunzi. Yazi mina mhlambe omunye umuntu angazabuza athi Makhanya yindaba umthanda kangaka uBhaka. Uyabona mina izinga lami alingivumeli ukuthi ngibe associated nemkhufekhufe. Even ngisho kwezezinyanga ngeke ungibone mina ngiassociated namasimbe emkhufekhufe enja ezibiza ngenyanga. Hayi mina la ngiassociated khona ubohlonipha, ngoba la angisanganelwa mina ngisanganelwa. Mina baningi abantu engangisondelene nabo namhlanje bahambela kude le, ngoba mina meke wenza amasimba phambi kwami, mina ngiyawathatha ngwaphahleke ebusweni bakho ngikufunze wona ngithi wahle. Mina ngisanganelwa, mina izinga lami lithi angizwane nomuntu onjengoKing Bhaka, ngoba ukusondela eduze kwaKing Bhaka kusho ilevel yakho. uKing Bhaka akusimfishi nje yenyanga, akusiumkhufekhufe, inkosi yenyanga leya, inkosi yenyanga. uKing Bhaka angakulaphela enye inyanga. uKing Bhaka angalapha enye inyanga. Angisho ukuthi wakwayilapha, ngithi angakwenza lokho, ngoba inkunzi leya, uyabona. So bengithi nje anginitshele bafowethu ukuthi yekani kulo niphumputheka, nisangana, nithatha izimali zenu niyonikela ngazo ezinyonini, niyothatha imali yakho uyonika iphara elizibiza ngenyanga. Yeka nje ukwenza lonto. Ungamane ungaye enyangeni kunokuthi uye emsanganweni. Ungamane ungayi inhlobo enyangeni kunokuthi mawufuna ukukhetha inyanga ukhetha amasimba, into edume ko social media kodwa imisebenzi yayo ingaziyo. Siyayazi imisebenzi kaKing Bhaka, siyazi kahle. Yabona inyanga ezoqhamuka uBhaka waduma lento yo TikTok ingakabi khona. Siyayazi imisebenzi kaBhaka thina. uBhaka waduma Facebook laba singakabazi ngisho nokuthi basetshenziswa kanje. Angikhumbuli nokuthi babe khona ngalezo khathi uBhaka edumile, ngoba waduma ngemsebenzi. Uyabona mawudume ngemsebenzi, ungadumile ngokuphapha la ko social media, uLodo wenza ama marketing useless. Udume ngemsebenzi, uduma noma ngathi social network ayikho. uBhaka lento ye-social network mina ngamangala sengimbona nje la ko TikTok, ngoba uBhaka wayedume kabi eThekwini, zingekho lezi zinto. uBhaka eziyela physical ebantwini, ezifikela uBhaka ebantwini. Inkunzi uBhaka, inkunzi uBhaka. uBhaka wawuza kuye uqhifika izilonda lana, uBhaka akutshele emehlweni athi this is nothing.
mina ngikutshela ngeyilonda